twongeye kubasuhuza mwese bakunzi bacu ba AFRIMEDIA TV aho muherereye hose turabasuhuje mwese mudukurikirana abakunzi bacu muherereye mu mpande enye z'igihugu nkuko mbivuga bari iburengerazuba iburasirazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali mwe bakunzi bacu mwakoze subscribe hamwe n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mudukurikirana 5 kuri 5 tubahaye ikaze kubyo tugenda tubagezaho. Uyu munsi rero ni showbiz nk'ibisanzwe aho tuba twibereye muri showbiz tugenda tubagezaho utuntu tuba tugenda dutrendinga cyangwa se tuba tugenda tuvugwa cyane tuba tunagaragaramo cyane muri showbiz. Ni showbiz rero hamwe ndetse n'iby'ubuzima aho tuba tugenda tukugezaho byinshi byiza kandi uba ugomba kumva ugatega yombi. Ni AFRIMEDIA TV rero ngushishikariza yuko niba ari bwo kitwumva ko wakanda subscribe hanyuma ujye ubasha kuba wadukurikirana ukurikirane ibyo tugenda tukugezaho. Uyu munsi rero nkuko dukomeje kuba twanaryoherwa cyane n'udukino tugenda dukorwa n'abastari bagiye batandukanye, ndavuga love story yabo ndetse kandi n'utundi dukino baba bagenda batwereka mu ngo zabo. Ndavuga ibi byaje nk'ama pranks mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bahaba hafi y'abakunzi babo. ASSIA nawe ngo agiye kuba ngo yaba yabijyamo kugira ngo ajye abasha kuba nawe yatwereka tumwe mu dukino baba bakora hamwe n'imiryango yabo ndetse n'inshuti zabo za hafi. Ni pranks rero ASSIA rero nawe yavuze yuko nawe ngagomba kuba ngo yashinga asheni ye hamwe n'umuryango we maze akajya abasha kuba yasangiza love story ye hamwe n'umufasha we ndetse na tumwe mu dukino baba bagenda abakora mpungu zabo aho baherereye ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ubona baba bagenda abakora iyi mikino yabo yitwa ko ari ama pranks. N'uburyo rero ubona yuko baba banga kwicisha irungu abafana babo babakurikirana ukabona ko ari ibintu byiza cyane. ASSIA nawe n'umufasha we nabo bavuze yuko nabo biteguye kuba abashinga sheni bazajya bashyiraho ibi byose byitwa ko ari ama pranks. Ni ibintu rero aherutse kuba yavuga mu kiganiro aheruka kuba yagakora kuri sheni ya YouTube avuga yuko agiye kuba yaza nawe muri ibi bintu bijyanye na ama pranks. Tubibutse yuko rero ibi bintu atari we wenyine ubigiyemo, araza asangamo mugenzi we wo muri sinema ndavuga Janet bahavuyuswi na Diane nawe usanzwe ubikora hamwe n'umufasha we. Ni ibintu rero baba bagenda bakina mu ngo zabo nkuko twabibabwiye ubona yuko aba ari ibintu byiza cyane. Natwe nk'abakunzi babo ubona yuko ubasha kuba twabakurikirana muri izi story izigiye zitandukanye baba bagenda aba adusharinga. ASSIA rero yakomeje kuba yabitangaza ubwo yari ari mu kiganiro kuri sheni ya YouTube ashimira bamwe mu bakinnyi be bagiye bakina muri sinema zigiye zitandukanye yaba iya Gatarina ndetse n'izindi. Uyu umukinnyi wa sinema yagiye agaragaramo ubwo yagendaga abifuriza umwaka mushya muhire. Ni ikiganiro aherutse kuba yakora muri urwo rwego ari kugenda ashimira abafana be ndetse n'abagenzi be bagiye bahurira muri uru ruganda rwa sinema. ASSIA rero yabivuze yuko ngagiye kuba yayishingiye sheni hamwe n'umufasha we bakabasha kuba badusharinga story zabo zigiye zitandukanye. Tubahaye ikaze rero mwese mudukurikirana 5 kuri 5 hano kuri AFRIMEDIA TV mu byo tugenda tukugezaho.
ikiganiro kimaze iminsi gitambutse kuri iyi sheni y'umukinnyi wa sinema ndavuga Assia ubwo yagendaga yifuriza umwaka mushya inshuti ze abavandimwe be ndetse n'ababyeyi be abagiye bamuba hafi muri iyi myaka yagiye itambuka. Assia rero ni ikiganiro yakoze, ikiganiro kimara iminota igera kuri 42 ngo cyari mu buryo bwo kuba yashimira inshuti ze abavandimwe ndetse n'ababyeyi be bagiye bamufasha muri uruganda rwa sinema abarizwamo. Assia rero uherereye ku mugabane wa Amerika kuri ubu ngubu aho yagiye muri famiye ye asanze umufasha we. Assia yakomeje kuvuga yuko yiteguye kuba yashinga indi sheni ye y'umuryango azajya anyuzaho izi story zose zigiye zitandukanye. Ni mu kiganiro yatangiye ashimira abakinnyi bagiye bakinana muri Gatarina yaba Yaka ndetse n'abandi bagiye batandukanye ndetse n'abavandimwe be ngo bagiye bagaragara muri iyi filime ya Gatarina n'abandi bose bagiye bahurira muri sinema zigiye zitandukanye bagiye bakinamo. Yanashimiro n'abakinnyi bo mu gihugu cy'u Burundi aho yabashimiye yuko babanye neza muri urugendo rwa sinema, akomeza avuga yuko imbere hari n'izindi projet za filime bitegura kuba abasohora kuri iyi sheni ye ya Assia Film. Rero ni ikiganiro cyari kirekire cyane aho yari ari kumwe n'umufasha we ariko ntago yabashaga kuba yagaragara, avuga yuko yitegura kuba yamugaragariza abakunzi be maze ubundi akabasha kudusharinga love story yabo y'ubuzima, uburyo bagiye abana mu rukundo rwabo naho rwatangiriye kugeza na n'ubu ubwo aba bombi bubatse umuryango wabo bakaba biherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bavuze yuko rero aba bombi yaba umugabo we ndetse nawe ubwe usibye ko umugabo we atagaragaraga ngo biteguye kuba abasohora sheni yabo y'umuryango maze ubundi bakabasha kuba badusharinga ubuzima bwabo bw'urukundo uburyo bwatangiye ndetse naho ubugeze ubu. Bavuzemo bikiya rero by'ingenzi aho adusangije uburyo bahuye aba bombi ariko urebye babicagamo birukanka kuko urebye yuko ikiganiro cyari kigamije kuba yagashimira abakunzi be abafana ndetse n'inshuti ze za hafi nanone nabo bagiye bahurira muri sinema. Muri iki kiganiro tubibutse yuko yanashimiye na bamwe mu banyamakuru babashije kuba bamufasha guteza impano ye imbere ndetse bakamuba hafi no kuba batuma abasha kuba yamenyekanisha ibikorwa bye bigenda bica kuri iyi sheni ye ya YouTube yitwa Assia Film. Bavuze yuko rero ataramenya neza izina ry'iyi sheni yabo ariko biteguye kuba bakicara hamwe maze ubundi bakariganiraho akabasha kuba babishyira mu bikorwa, dore yuko na Assia we ubwe yabashije kuba yabyumvisha umufasha we maze ubundi akabasha kuba yamwimirira kugira ngo bajye babasha kuba badusharinga ubu buzima bwabo babamo bwa buri munsi. Ni pranks rero zaje mu bastari bagiye batandukanye, dore yuko nawe aje asangamo umugenzi we wo muri sinema ndavuga Janet Bahavu uzikina ari kumwe n'umufasha we, nanone kandi zikaba zikinwamo n'abastari bagiye baririmba. Ni YVERRY na Vanilla dukunda akuba twakurikirana ndetse na Mico the Best hamwe na Clarisse umufasha we nabo bari muri ibi bintu bijyanye n'amapranks aho bagenda abadusharinga ubuzima babamo ubwa buri munsi yaba mpungo aho baherereye ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye baba bagenda bakorera ibi biganiro byabo. Assia rero twakunze muri sinema nyarwanda yaba ari iseburiko ica kuri televiziyo y'u Rwanda ndetse na Gatarina ica kuri sheni ya YouTube yitwa Assia Film, avuga yuko yitegura kuba yakora indi projet ya filime igiye kuba yagaruka kuri iyi sheni ye ya YouTube. Twiteguye kuba twabasha kuba twabona umuryango we mushya
hanyuma ari muri ibi bintu by'ama pranks bagenda badusangiza love story yabo ndetse n'utundi dukino tugiye dutandukanye baba bagenda abakora mu rwego rwo kuba abagashimisha abafana ababo. Iyi ni AFRIMEDIA TV rero, ibi ni biri kugenda abica mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse no kuri social media, aho tuba tubasha kuba atwanyarukirayo maze ubundi tukabasha kuba atwagusangiza ibyo nawe utabashije kuba wabona. Iyi ni AFRIMEDIA TV rero, tugushishikariza kuba nanone wakora subscribe niba ari bwo kitwumva kugira ngo ujye ubasha kuba wakurikirana ibyo tugenda atukugezaho. Turabashimiye mwese mudukurikirana, tugira duti mukomeze kugira ibihe byiza aho muherereye mwese.